Hekoapiwaiga padinji pimi hanukchanape, baniwa nai nukchanape kuripa kunaitsaka panza dipi ato wama waka Deus shishin wachadari likadag po wakahi atsanakawa nete wama foi macariaco wama caco cauharini lidaktilin oração likadaga po wahulin limachiaka hekoapikuami Deus abençoe hanipatsi hanukchanape ipanape kuami e makawariku na apsna e família ni karikau siem panza rekoapi wama walega hanis Deus yako pidari mejiku wale pada versículo gente wama watfema kuami shupakani Salmo número 137 gente watso walega versículo 1 no mutuita watso wahunia yarana ina wakurite apada pena versículo alikaitika zonha Rinho mapipi rihe uni Babilônia likudari wa hadika wa tente wa zadika wa wapienta rihe Sião likaiti apa olipia rekoapi naha is assírios nai na pizawali kada na rihe Nabucodonosor gente naka kawa Jerusalém gente na inhoca filme rin zakare Jerusalém gente na deka filme na harinewi kitena na deka preso na Babilônia likore gente lidurmeka preso kananese pada zakare likore pada hipa likore ya kari kada na kunani wa riu zari na panana kchenape gente zamada sanariu ka nadini kanini naman zamada sanari ko rin nipo una mawada kapikiti marin Israel o nema ka Babilônia liko hete o na wapienta ka nadiaka na kapa Jerusalém jakore rekoapi komi na wapienta ka nese na pienta ka apori rekoapi otsa nadiaka wahana zakare jakore Nukchanape apa olpia rekoapi rihe repunda yaimi riponda rihe wadiute linho kanai karnaha wakane kanai wahujnai pe upi nete linho kari wadzakita limachika riga Deus zakatanda machada lipia nete lideka ha newiki nem padinisi risiu pejika roha pimrihe rekoapi Rete likadaga kazuha risiu perzoadeni kajolisiu. Tem na história na Israel liko pernogtiana pe katsalinha talika wahlu komika história ni rekoapi saka. Na kadu na israelita na iha panza rekoapi ka yaka rekohariu zali wadzakari kensa ri wapa na kensa. We magarisku dali rekoapi nyunadali nem caso da pecado, nem caso da pimre rapitaquete. No que na pe dali Deus ya que cai de olho pano de petoca. Yamatsaka wapa na ke yamata wadzakari garin we marinin panza. No que na pe vai dizer na capetsa. Wano rekope no que na pe wadzen na katsawa. Jesus Cristo agaripia rekope jukuri cai de pianario na rikazakata kare yamika kakatsali pijikawa garin rekope. Yametsa lipijikau kari kopi metsa lipijikau ya kagari ma heno likurino. Kazuna kari salmista lidanakada nakuni nahriu lidanakada nakuna nakuna Israel liku pejuna makada nakupia Babilônia liku likaiti nanako komi kanaka wa hauni nwapishe Babilônia nwapishe uni Babilônia liku peji nete na wakada na kuohita na kapa kana dia kana kapa rimarinesh rin Jerusalém rimarin Jerusalém e kapia tsari na panaka gente na ajuda nini kari marin Deus templo Jerusalém gente na kapa kada na kunesh na pinta kada na kunesh gente na Isaac e katsari vai na kawari rekoapi pejo makada na tona tchanape Wawa pienta kare rekoapi ko marineni kakatsawe makaruda ko kazadari getsan. Polipe wama wadaka neni kare wapana. Polipe wama wadaka neni kare wadzakari ha peda de Deus machatanda wali padenis.
Hete hua panze katsakana ke kawan he hua izina kapeka tsoha he kwapish inyo kapetsa kidsa katu di hua nakatu tuna ya ni kape wa ni kada naku pia ha wazakare jkunya rejku ayare jku wa ni ka waitsarita aha me takada naguri he un hetu wa kakawa kaida naku wema netu wadini kana ha wa panadapetsu da rupetsa hente wema kakatimo watupika kana itsarita kametsa ya metsa wazakari kan Paulipa na mitsa pomtatsa wadia wapana rigure manini ke wapana nukjana pe kazunada re wari he kwa pitri he marineni panza yametsa wapana kani yametsa wazakari kani nini ri wazakari hani Deus machatanda wari nini ri hani Deus nukjana pe kazukete kanakai wa machataka kawama wadia kajwa kaneshi nukjana pe kanakai wema he kwa pe kumetsi yama wama wahitsa wama wadinga wapali wa mita yama wama mita wema ka time ka zo pikete mka zo ta wema ka he kwa pe maka hoinya ka nuka itika pizun ka dali wari ka tsotso wakapa ka he kwa pe ku wama ka wema ka wapita ka na wadinga kare wapita ka hane wiki na wema ka watsa ka zudalitsa ikatso waka wa hinipo ka hoinya kaijiku ikatsuwakawa hinipo likadanda likuhewida likuhinya imi wa pinheta ka aka wazakaria ha nete wa mawadaka karihe Deus izikatanda wali ape dali nukchena pe kanaka ika wadin hika we makadang tahi kwa peju kanaka wakazikita kanaka wadin hika pana kanaka wakazikita na we nipe metsa yame wataite wa mawadaka karihe wazakare Jerusalém walidali nyametsa wataite ka wema ka he kwa pesku ka tima ka mithawa wa ne ka po ni ka wali na ko ka daw metsa na ka tu ka na ka wa de ni ka na Jerusalem na ha Israelita nai ya ka ga na ko pia ne mari zari he na zakare ne ma ka na pia Babilônia ali ko he te nai zakan het na wa da kare na zakare wa minar Jesus Cristo ka iti ka wa ne ni ka wa pa na ne ni ka wa zakare ne ni ka wa talikan na ne ni ka fani ne ni ka na anjo nai ne ni ka he uni machadali Ukchana pe yama non he kwa pizena li piano que tinha panza de pia pode pe pizza panza pode pe japita panza pode pe nunaka li payu ka pinyago pode pe yama tsa piano kwa pidin heje nukchinda kedze tsatsa waka ka wazakare metsa kana ka piano que tinha watsa ka pima pika pikare Jesus Cristo na ka peidari kana ka pima machata ka he kwa pikome hete Linho kautu wa minali Jesus lideka rotsuha wadiaka rinotsu wazakareshe nete nesha watsa wema kawatsa katima kazudaliwetsa nesha watsa nukchenape wakapa kawatsa rihu wadiude nete yaka wahita kawatsa waliuza rihu kwapi machidali kazukate piano kuchinda pima pimachata ka Jesus Cristo ye pitana na kuline Deus abençoe pia suitsari wazaka warihi hijapitakete pizenali Neto wadia kwa tsapadini je wazakare gore Deus abençoe ha nukchenape watata Deus ene panza de peto panza Deus ntata pinya he kwa pida kunya waika nana kupadini pio na nukchenape pori pe rihi he kwa pikine marineni we marineni pakwa gatsa hujri hata kwa kapana kwa kadaw he to ama wadaka kari wazakari rihi khanir de hinda wari pikada wa pinhita kani he kwa pikom Pikadawa makawaka nesha he kwa pikom. Hente pikadawa he. Risku dari he kwa pi wembar neni izena kapeka tswa ke zapes ke zena kwa. Pime na hawa he panza inuna kari japitaketi na zena tsakawa tswa. Pia bensori huwa komitsa. Pikadawa kadawa kari pinya kwa yama karotsa pinya kazdaritsa. Pia sana inhanuk chena pe na panape kwam. Na familia ne apizane makawali comunidades kwa rikao kanema. Pia bensori na komitsa kazunta tapine Cristo ipten na ko. Amém.